sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that the tap was loaded. I said, in that case I'll have rum and Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. No et pots carregar una cosa així per les bones. No pots carregar una cosa així per les bones. El taxi No pots m'esperarà. Se't refredarà, te l'hauries de veure. Estic una mica així, saps? Doncs se'm va dir que els inquilins volien que els arregléssim els pisos. No volem que ens afectin. El que volem és que els destrueixin. Simplement m'havia passat pel cap que potser et semblaria interessant treballar per aquí. Però ja t'ho vaig dir que m'interessava. Si no em perdonis la vida, Martí. Va, doncs no m'interessa. Molt bé, així que què és el que vols exactament? You'll never live like common people.